салом, шумо барномаи меҳмонии радиои Озодиро тамошо доред. ҳамсӯҳбати мо Нобовар Чаноров, сарояндаи маъруфи тоҷик аст. хуш омадед. Хушбошед, саломат бошед. нахуст мегуфтед ки соли 2022 бароятон чӣ гуна буд? пеш аз ҳама саломи худро ба шунавандагон ва тамошобинони радиои Озодӣ мерасонам. хело аз даъвати шумо хело шодам ва дар бораи соли 2022 бигӯем ки чӣ бигӯем? Гӯем ки хуб гузашт. лутфан мегуфтед ки чӣ нақшаҳое доштед ки амалӣ шуданд ва ё ки амалӣ нашуданд? хуб, одам ҳама вақт бо нақша зиндагӣ мекунад ва бо умед зиндагӣ мекунад ва мо ҳам хело нақшаҳои зиёд доштем. албатта ки ҳама нақшаҳо иҷро нашуданд ва баъзе нақшаҳо иҷро шуданд. Барои мисол сурудҳо тайёр кардем, сурудҳои нав тайёр кардем. яъне ки ин нақша буд ки мо бояд сурудҳои нав тайёр кунем. сурудҳои нав тайёр кардем ва тарафи дигараш ки ба нақша, яъне ки нақша ба итмом нарасид, яъне ки мо онҳоро сабт накардем ки пешкаши мухлисонро гардонем. яъне фурсат нашуд? Фурсат нашуд, дигар нашуд. баъзе вақтҳо буд ки дар гурӯҳ 2 нафар бемор шуданд. бо худам каме аҳволам хуб набуд ва ҳамихел рӯз гузашт гуфтем ки имрӯз мекунем, фардо мекунем, пас фардо мекунем ва ҳамихел анҷоми сол. фазои фарҳангии Тоҷикистон барои як сароянда то куҷо мусоид аст? мо тамоми ҳунармандон, тамоми сарояндаҳоро мебинем ва дида истодаем аз шабакаҳои барои мисол иҷтимоию телевизионҳои шабакаҳои давлатӣ ки кадом ҳунарманде ки чӣ эҷод мекунад, чӣ мехонад, яъне ки озод ҳастанд. пеш аз ҳама барои ҳунармандон як озодӣ аст ва ин озодӣ барҳало дар ҳунарнамоии ин ҳунармандон ҳис карда мешавад. яъне ки чизе ки ҳунармандон кӣ ҳастанд, чӣ пешниҳод мекунанд, яъне ки вай пешкаш карда мешавад. ва аз дигар тараф ин вобастагӣ дорад ба худи ҳунармандон, ба худи сарояндагон ки онҳо чӣ пешкаш мекунанд, то кадом дараҷа онҳо метавонанд як чизи хуб ё як чизи костаро пешкаш кунанд. яъне ки фазо дар бораи фазои фарҳангии Тоҷикистон, яъне ки фазои фарҳангӣ вобастагӣ дорад ба худи ҳамон ҳунармандон. яъне ки он фазоро онҳо бояд дуруст кунанд, онҳо бояд хушрӯй кунанд, сайқал диҳанд ё ки тамоман коста кунанд. дар бораи сифату муҳтавои сурудҳое ки дар YouTube нашр мешаванд шумо чӣ назар доред? бисёр паст. сурудҳое, алахусус сурудҳое ки як саволи бисёр хуб аст, бисёр саривақтӣ аст. ҳатто саривақтӣ нест, каме дерам шуд ба фикрам. бибинед ки ин ҳунарнамоӣ, ин сабтҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карда мешаванд, ман яъне ки дар назар дорам мусиқии моя, мусиқии Тоҷикистона бисёр безеб аст, бисёр коста аст. ва бибин ки бо аламораш ин аст ки ҳамон як чизи бемаънӣ, як чизи бисёр дағал, бисёр бад аз ягон тӯй, аз ягон маъракае ки мисол аз ягон кунҷи Тоҷикистон сабт карда мешавад ва он партофта мешавад ба чизи иҷтимоӣ. ва ҳатто худи сурудҳои мо ҳам қариб ки аз тамоми дар тӯй дар ягон маърака мо ҳунарнамоӣ мекунем ки бо телефон сабт мекунанд, баъд онро мегузоранд дар шабакаи иҷтимоӣ ва мутаассифона боз ҳамон чизе ки бисёр дағал аст, бисёр безеб аст, яъне ки шунавандагонаш бисёртар ҳастанд. ва он чизе ки мо хуб тайёрӣ мебинем, хуб дуруст мекунем, хушрӯй сабт мекунем, ба қавли лайкҳош камтаранд. суруди кабутар дар шабакаҳои иҷтимоӣ шӯру ғавғо барангехт. овозхонҳои зиёде ҳам аз Тоҷикистон ва ҳам берун аз он матнро дигар карданд ва ё ба забонҳои гуногун сароиданд. баъзеҳо намедонанд ки ин суруд дар асл моли кӣ аст. шумо ҳам ин сурудро хондаед. каме дар бораи ин суруд маълумот медодед? дар бисёр ҷо гуфтам ва бозам мегӯям ки
این سرود این مال ماست، مال گروه شمس است، مال من است و مال خلق است. چون که این سرود در بدخشان به زبان بدخشانی، به زبان روشانی یک 20 سال 30 سال 40 سال پیش سرایده میشد، به تماما دیگر طور، به طور دیگر سرایده میشد و اولم سرایده میشد. و در یک سفرها ما این سرود شوخی کنان در خانه یک دوست خواندیم. من با گیتار خواندم که فرزندانش بسیار موسیقی، کودکاش بسیار موسیقی دوست میدارن و وقتی که من این سرود خواندم، شوخی کرده خواندم، اون کودکا بسیار به وجد اومدن. وقتی که من ایستادم یکی از اونها تو چنان قهر کرد که تو حقارتم کرد. بعد گفتیم که ما میریم دوشنبه این سرود ثبت میکنیم. بعد دوباره اومدیم به استودیو اومدیم که کار کردیم بالا این سرود و تمام همش درست شد و من همون موسیقی اولش که 30 دقیقه 30 سکند 30 ثانیه که هست، همون از استاد دلیر نظر برای فیلم مجسمه عشق نوشته بود. اون موسیقی من به دلیر گفتم که دلیر ممکن من این موسیقی را در اینجا بذارم؟ گفت که اجازت است با 100%. و من اینو گرفتم اجازت کردم. بعد اینو ثبت کردیم با چخیلی که بود و من از خودم بعضی سخن‌ها به زبان دولتی به زبان تاجیکی گذاشتم که برای من اونقدر معقول نشد. بعد با یکی از شاعرای جوان نعیم کریم زنگ زدم، گفتم که بیا همین نویس از سر به زبان تاجیکی نویس. بعد نویس با قبول نکردم، دوباره روی کردم با قبول نکردم. بعد گفتم که بیا یک کار کنیم که یعنی با قول شیر و شکر کنیم که اینا همون ازم جیوچتا بمون و دیگرش به زبان دولتی به تاجیکی نویس و یک دو بندش من به زبان روشانی میخونم و این خیلی شد. با این قبول شد. بعد اینا ثبت کردیم دیگه. این در روز اول که ما در یک کنسرت، در یک برنامه کنسرتی این سرود خواندیم که دیدم که تماما این سرود کبوتر بسیار بلند پرواز کرد. با نگاه مستی جمالت شدم، به می و ساغر ازم ژیچتا، یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر ازم ژیچتا، یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر ازم ژیچتا. ای مو کبوتر ازم ژیچتا، ما که تو پر ازم ژیچتا. ای مو کبوتر ازم ژیچتا، ما که تو پر ازم ژیچتا. آیا یگام نفر برای بازخوانی آن از شما اجازت پرسید؟ دیدم که بسیار بچه های خوندن سر کردن، ولی از من یگون کس اجازه نپرسید بغیر از امون جوانی که جهانگیر از ازبکستان و کس زنگ زده بودن گفتن که ممکن من این سروده بخونم. بعد گفتم مایلش من فهمیدم که اولی شد که یک چیز دیگر میگن. بعد گفتم اول به من روی کنید و چیزی که روی کرد من قبول نکردم. یعنی که این واریانت به زبان ازبکی که جهانگیر میخونند اینم ما کردیم و دوباره بعد یوسمین گرفت و دیگر یک گروه دیگه هم به من زنگ زدن از امریکا، هندوها هستن، اونا هم زنگ زدن. من گفتم خیلی خوندن گیرید. بعد دیگر بچه ها زیاد به من زنگ میزدن که بخونم. گفتم در کنسرت ها گفتم خیلی بخونه دیگر. تو کبوتر یا کی پری یا با گلستان دلم میبری. بو کبوتر یا کی پری آیوز دلبر گونچه چرایلی. ای مو کبوتر ازم ژیچتا، ما کی دو پاپا ازم ژیچتا. از فکنم راستا بدم با بیت سلافم اسمت ازم ژیچتا. از فکنم راستا بدم با بیت سلافم اسمت. در تشکیل کنسرت و راهاندازی سفرهایتان و برنامه‌های هنریتان چی مشکل دارید؟ برای ما همچون گروه شمس به کمی مشکلی هست، مشکلی وجود دارد. از چه سبب که ما اگر ما سفر برای مثلا دعوتنامه فرستادیم، ما حتما پیش از همه من همه وقت میگم که ما گروه هستیم، ما 9 نفر هستیم یا 10 نفر هستیم و این یک مشکل است که ما زیاد هستیم و کم مثل پرودوسرها و کم
барномарезон моя ба кала мегиранд, кам вазнӣ намекунанд барои оно. ин як масъала аст. Ва дигар масъала ин вазъияти тамоми дунё хуб нест. Барои мисол мо то пандемия қариб ки 8 сафари ҳунарӣ буд ман мекардам ба Аврупо, ба Марокко, ба Алжиру, ба ин давлатҳо, вале мутаассифона ин пандемия шуд. Баъд аз пандемия ин яъне ки бурону баъд дигар ин чизҳои сиёсиву ин чизҳо дигар он қадар фикр мекунам онҳом дигар дар такопу ҳастанд ва хоҳишам надорам ва манам он қадар хоҳиш надорам ягон ҷо сафари ҳунарӣ. барнома доштем. мисол барои як барнома моҳи худи март наврӯз буд Украина мерафтем консерт, вале феврал сар шуд. ҳамин вақт пеш аз ҳамин бо як барномаи калон дар Астана доштем консерт, онам лағв шуд. гуфтанд ки чӣ мешавад. дар аввал ҳама мардум нафаҳмидем чӣ мешавад. агар аз шумо пурсанд ки танҳо як мушкили эстрадаи тоҷикро гӯед, шумо кадом мушкилро мегуфтед? мушкили як гап агар гӯям, ин эҷодкорӣ бояд зиёдтар бошад. эҷодкорӣ кам аст. манзуратон кист? шоиро ё ки оҳангсозо ки эҷод намекунанд? хоб не, шоиро зиёд эҷод мекунанд, оҳангсозо не. шумо дида истодед ки тамоми сурудое ки мо дар тамоми ҷой ҳунармандои мо месуранд, аллакай ки сурудои қаблӣ ҳастанд, сурудои пеш ҳастанд, сурудои аз устод худо раҳмати Аҳмад Зоиру зиёдтараш аз эҷодиёти мардуми Афғонистон ҳастанд. ҳатто сабку зарбу он чизҳо аллакай агар диққат диҳем, ман намегӯям ки чизи бад аст, ин бисёр хуб аст, ин бисёр пешравӣ аст, вале эҷодиёт кам аст. яъне ки хонохо вай лаҳн аст, вай услуб аст, услубе ки ба мисол як фарзанди тоҷик эҷод мекунад, он чизи барои дигар мешавад. каме услуби худа дорад, каме нохуни худа дорад, нуқтаи худа дорад. пешниҳоди шумо барои рушди санъати тоҷик чӣ аст? пешниҳод ин дунё як дунёи лаёқатгаро аст, дунёи хело модерн аст, хело тезу тунд аст. мо бояд аз илми замонавӣ, аз фарҳанги замонавӣ бархурдор бошем ва ба таври замонавӣ аз чизҳои суннатии худ истифода бурда эҷод кунем ва аз ин вобастагӣ дорад завқи шунавандагони мо. ва аз вақте ки завқи шунавандагони мо бо як завқи баланд пайдо карданд, ин пешравии фарҳангу пешравии фарҳанг ва умуман барои пешравии миллат хело фоидаи калон мебарад. ва таманниёти шумо ба мухлисонатон? ба ин сайёраи мо бигзор ки ором бошад, обод бошад ва тамоми мардумон сеҳату саломат бошанд ва чизи фикрронияшон бигзор ки тамоман тоза бошад, пок бошад, ки барои ҳамчун инсон бояд мо умрамона ба сар бибарем. сеҳат саломатӣ мехоҳам барои тамоми мардуми сайёра, барои тамоми мардум оромӣ мехоҳам, хушию хушбахтӣ мехоҳам.